Hi ma'am, come to be Numaram Gune and Sukansai. On Bamukta 7 and 132 Samajimaka the Gioi Mitina. Yamiri Bapuno Po Ikono Kurumzari. Sisuyam Nungaiba topic Magalana Mianda Kudoltam Zege, Kasiki topic City Hoigi, Yamaigi, Hoigi 20,000 MHK. Hoi power bank unboxing sigi MI gi power bank asi battery backup jamna phai haibadagi aina khangno chen bani hana mamang da Siska gi Sony gi Ubon gi sener mi ado battery backup khara wale Sony gi dikhara phai aduga tai di yadre sigi MI power bank 3IC hoi gi 20,000 mAh aduga 18 watt fast charging ne fast charging je kana guma mana ma je charge taw matam da charging oi 18 watt la hai ado ka natte masi output hai di nangon da mobile da taw kan da nangi mobile do mai thuna ka gani aduga ma je triple port output dual input aduga micro USB adagi C type cable na singba support tawe ina ma je advanced 12 layer chip advanced ke ma je hoi protection je si support tawe aduna si battery je adum ki mate khangani aduga kai bu khot su kai na tawroi hojik unboxing tawre yenga je ma je sedai dai yaure power bank adagi magi cable C type ne onde auje sigi C type ke cable je khoi gi C type cable andagi seng make kitang di seng bole kano the low light condition da shoto video ni na C type cable mai thade ko the C type ne dum khang biro C type sina hoji kamalo na se na re adagi maji cable data cable amakha pi ka doga micro USB ki support so yaw bu yawe as power bank jeng ase lum dilum me hai kiji ma khang ta ni mai se 20,000 mAh ke adagi input output ke ne the maje input ke je C type amaga micro USB amaga aduga output se ani ne output sini output aduga sina micro USB aduga sina C type cable aduga sigi 3i ga ko gi 2i ga khara khena bam jalai 2i na 2019 na baje launch tawone sina 2020 gi ne aduga 2020 gi 3i na kitang advance hoi haibadi maje ko gi apika device massaging charge taw matam da maje low output to ina tarokani aduga akoi gi kano duna 2i duna mu tawroiba aduna sine advance oi aduga magi layer chip che ab maduna 9 ne aduga sigi 3i jina 2f ne aduna sine advance kara oi kana gumam na 2i na 5 habs oi kana gumam na 3i na 5 habs oi adu ai gi mod oi na di 3i jina protective oi aduga magi akoi gi charge taw system jo advance kitang oi banina sina khwaidagi na 5 na khali aduga somna lai bai tawninga ga di ai makha da description da link pijaram ge adu sanga lawi ya gani thank you take care goodbye ngasi gi di matang sida senjare